thlir tu te chibai ule a hun lai nga ngani boka thlir dan rang US Vice President debate kha kan thlir le anga tun tum chu putana thuziak alo thlir dan angin he debate hi kanan zui le ri don nia tin midang khandang danga tanga ron thlir tu an lo zel tura po ngai la thlir na tlang rang atanga an thlir dan hian kan kho hoi ati zau pha a be sei le ni US Vice Presidential Debate chu Presidential Debate ai kha chuan en a hahdamthlak leya Kamala Harris kumsom nga le pangami hi US Vice President Mike Pence kumsom ruk pakhat mi ai chuan aleilia ṭhain adanga nal zawka adak thei zawk deuh bok vai thi sen kai ani wangte poni ma na anin hnian na kalphung hi moderator Susan Page Washington Bureau Chief for USA Today in thupui pakua athan zona an changa ni bera thupui pakhatan minute somzel manturani an debate nei na mun hi Kingsbury Hall University of Utah Salt Lake City hripui in kai dar ven thon thil thuwa anin kara hian plexiglass daidan na anda a an thutna in kar hlat zong hi fit som pani le inches thum 3.6 meters ani an thupui thlan sa hi tuma hriat lok tir an nilofa hei wangot po hian an moderator hi afak hrim phot an debate main issue te chu hripui leng chia chungchang maikor vo le vo lo te social distancing chungchang te mihang le mingo in thliar ran thu te Supreme Court rorel tu dam chunga thok tura ruat thu le chaina chungchang te ani deuh hlom atir phata tangin hripui leng chungchanga an thuwa in bat nga la Vice President Mike Pence chuan President Donald Trump hian America mi puite hrisel na hi angai poimo perani ati maikor vo bur tura dan siam khera tulan ti lo chan po President Trump le ke hian America mi puite chu chia le tha hriat na fim manga andu than na hi kan za sakani ati bokani moderator chuan Mike Pence chu thukhir khan angring tak azot khau maya he zona hi thamasa a Supreme Court rorel tu turan ruat laya White House ame poimo tak pung khom zinga maikor vo anom mumal lo thu te chuta chuan inkar hlata an om lo chungchang le president meu po hria kai tak thu ania Mike Pence chuan khapun khom na kha in chunga ni lova White House pon phula ani ati Democrats lamatanga Vice Presidential nominee Senator Kamala Harris chuan he hripui lenga wang hian America rama mi noi ni le sing khat chuang an thita a mi makta duai sari le chan ve zeten hrian kai to ania America ram mi puite hian America ram chan china zonga America President thil ti hlo chamarap thlak berani ti hi an hre chiang to ani ati he Trump sarkar hian in thlan na thlan tlin non an ni le na tur hi anti khobo zo taveka ruam man na felpo tu na hian an la nei chuang reng lova Joe Biden a ero chuan he hripui leng do dan tur ruam man na fel tak anei sa thlapani ati bok ti chuan Mike Pence chuan Joe Biden a ruam man na siam chu kan siam sa en ton ruk vekani kha Joe Biden a hian engma hre tak hlei nem alo ti ve thung Kamala Harris chuan Donald Trump chu COVID-19 vaccine siam chungchanga thubel chian dol lo soya chin thin thu a soya athu soi le uibeng hlin tura loi ka hrelovani ati moderator Susan Page chuan Donald Trump sarkar noya vaccine chu ahman du don lo Harris chu zota Kamala chuan hrisel na konga mithiam bik te emo Dr. Fosi emo Dr. Dang te nemo vaccine hi mangro minti ni chuan ahmang masaber kaniang masi Donald Trump soyani wangot chuan kamang top lovang ati hei hi ani na taka chuan ani lopo kan zawaya chandan tur chu ni mai ome a Supreme Court Liberal Justice Boralta Justice Ruth Bader Ginsburg ai o tur ami koni beret ruat chungchanga anin nial boka Mike Pence chuan Christian sa khwazui tu teril ruti natna angkha omto lo seti kan bei seyani ati Harris ve thung chuan Abraham Lincoln huna thil thleng soi chuakin mipuin president hi thlang phot se chumi hnuangai tu aruat chi ani ati Mike Pence chuan Supreme Court rorel tu hi pakua aya tamti punin tumem ti azo na chu
Harris chuan a chang talo hemi nu hian China chung changa an pakai le a Harris chuan Donald Trump an China hi sum don na konga adova angam lo chala chila hnoma a votu in e ka che angam le si lova a chak lo zo ka atangani atia Mike Pence chuan ni ati lo lutu kaniang a chak lo te tielo Joe Biden an China do ngayem ni ani te zong communist China hlo thlin na lom pui tu ni lovem ni alo ti ve thung mi hang le mingo in thliar han chung chang an soi kai le a Kamala Harris chuan Donald Trump chu mingo vo pi ka apua mi hang le mingo in ti boy chung changa mingo pong por ho dem ngam lova apu pokani chumi chung chang chu Mike Pence chuan George Floyd an ti hlum dan kha rap kha kati khop maya maro chu khamia wanga mi pui thin urin boina an siama doran rok vak kha chu kathiam theingang lovani ati Harris ne na tlang takina soi chun zoma San Francisco a ukilini a mingo ain African American tele Latino ten danan bo chet nem zok ziate chu I chiang em ani lom ni ati bokani chu vele rem chan na lein Harris chuan chia pek chung chang a soi kai ta dor maya Donald Trump an chia dollar za sari le somnga apeti ka riat tir khan mak katilutuka dollar no sari le singa zo kani lo mo kati he ho a ma se lo ni lo dollar za sari le somnga chia alo ni tlat ati ni Mike Pence chuan odam duayen a changa America rammi puite hian president sum dong mi na nei lo te ta na siam thiam kan neya chia chi rang payroll tax tele property tax satante sum makta doi tam tak a chung lut renga American khole tuite tan na asang tam tak asiam sak rengani atiani vice presidential debate chung changa social media lama langsar ta berzok chu Mike Pence lu chunga tho minute ni chunga fu khaniang darkar khatle chan ve chunga anthu soi zong soi vek sena ni lova apoimo lai kanan chuklor ani le bera an putian fak ve hi an thiama antilom om leboka Mike Pence hi paza om tak sa khomi takani ti a riat thei Mizoram ko ran upa kan ngai san anga ngai san omani athu soya ban chor view na a anun hian mi chu ne view ro sini moderator zo na chang fak du lova pe hel pon nei ve a atlang puya thlir chuan an debate hi apui tling thahle ti chuan presidential debate voi ni na Florida state Miami a October ni som panga a an nei turle October ni som ni pani nia Nashville an nei tur kan thlir chun zom le thoi don nia national poll an lak na nung bera chuan presidential debate voi khat an nei nu le Donald Trump an COVID-19 ria kai nu chuan Joe Biden adin mun hi asang fe to niom takinan soi lea politics a hizong on lam nei sa tan lam nei sa kan ni deu thum lomboka Democrats le Republican lam chuan he vice presidential debate a po hian achak zok le ani tu zoka anin chal ve le toni engpo ni se tluang tak le moi nai takin debate an kalpui thei hi fakan phu rima ingai phot mai teng u kan chana lin lo thlir thina wangin in chunga lom thu kan soya in lo beng war pui ngei kan be sei kan lo me